Ya ikamjuda ngithi la. Ama-product kaMngcwabo seyatholakala-ke la kaMjuda enhlangano 24/7 as long makuvuliwe nje uyawathola. Nali ikhemisi likhona, lenza konke ongakucabanga, lenza konke ongalicabanga. Nabafowethu-ke laba abanokuthi mhlawumpe ngama-Friday, Saturday, Sunday benze okuthile emzimbeni, bese Monday bavuka banenkinga ukuthi mabe emsebenzini thoda kusangene kahle. Nabo bafowethu ozani lapha. Hayi manje izulu asitoli yafethu nyangizule atoli ukuthi nje uvuka uphila nabafisa ukwenza hawu namazayoni bafowethu nini namba iguqo kaningi mawufuna ukuthi kuyokufika esiguqweni uyiphilele inkosi ubuye uze khona la khona sokuthi nje tshumbi njani hawe ufika ugesi esiguqweni. uNkulunkulu anibusise, siyabonga. Ngibonga ke nje uNkulunkulu namandla akhe ekutheni kwenzeke njengoba kwenzekile ukuthi ngigcina sengiyithola indawo la sizosebenzela khona, noma indawo ke la futhi ama-product wami ezotholakala khona kusuka nje kule nyanga, inyanga kabani kusuka kule nyanga ka-Agasti kuya phambili, kusuka kule nyanga ka-Agasti kuya phambili sewayatholakala, kusuka kule nyanga ka-Agasti kuya phambili ngeyi-1 kuya le phezulu sewatholakala ama-product wami. Nazo zonke-ke nje iy'nsiza ongayifisa nongayifuna uzoyithola. Abantu phela bayangiza isiZulu asitolikwa, bekunene isiswati asitolikwa bekunene asitolikwa lamaswati amahle asitolikwa, konke kuzotholakala. Iy'namba-ke zami nazo zikhona la ngaphansi. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele kahle nonke bekunene maswati lamahle. Cha bengikhona impela la enhlangano kwaMjuda, enhlangano la kwaMjuda. Ngenhlanhla enkulu ngibese ngivula khona-ke i-chemist noma indawo la kuzotholakala khona wonke ama-product kaMngcwabo, kaDokotela uMngcwabo uyahlehla khona la eSwatini kaNgwane kaGogo. Namhlanje-ke ngiye ngaba khona ngenhlanhla enkulu ngihambe kahle kakhulu. Wonke ama-product wami azotholakala njengoba kade niwazi etholakala. Ngisho amandla omgodi azotholakala la, ngisho amandla omgodi azotholakala, sizowathola la enhlangano kwaMjuda. La nje kune-chemist la opposite Total Garage ekhona la. Hayi bekunene nkosi yami, bekunene ngiyacela phela ningisupport. Lokubuya nje nithi sizocela ama-product kaDokotela, nami ngenze konke and kungithathe nanesikhathi ukuthi ngithole lama-premises, kodwa ngibonga